Pemirsa produksi jijih petani ring Jembrana, kauningin tedun, yening sayhang ring warsa sedurung nyane. Puniki memargi sangkaning wesanan saking El Nino. Pengrauh sasi panas saning lantur warsane mangkin mau sana ring tetanduran padi. Akeh subak duen kramane sane katanyane sida mupu ping kali warsane mangkin wantah ping siki. Ring sajoning nampenin pikobat inucap ketar kayang kantos panguntat warsane mangkin produksi jijih kering ring jembrane kantos langkungan 5 taliton. Tedun saking warsa sedurung nyane sane 50 kutus taliton jijih kering. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana Iwayan Sutama Mausang, penedunan produksi jijih puniki nenten lempas saking pemargi sasi panes saning lantur dawak bulan Juli sani lintang. Sani mawasana ring akeh subak sani kauningin ngarepin penedunan santukan kekirangan toya. Nyanging di tepangan mangkin sampun ngawit pengrauh sasi sabah. Kaaptiang ring bulan Desember sampun wenten sani nandur padi penarke kewentenan subak sani kantun sido mupu kantos panguntat warsane mangkin produksi jijih kaaptiang sida kepanggi 5 taliton antuk soroh jijih kering. Surya Dharma Bali Pos.